Nova usluga Raiffeisen banke, režije na klik, klijentima omogućava plaćanje računa za struju u samo jednom kliku. Usluga režije na klik dostupna je u okviru aplikacije Internet bankarstva za fizička lica ili Raiffeisen bankarstva na Viberu. Nakon registracije za uslugu, banka će za vaš svaki naredni račun za struju pripremiti nalog koji je unaprijed popunjen potrebnim podacima. Klijent treba samo jednim klikom da potvrdi nalog kako bi platio račun. Usluga režije na klik omogućena je korisnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Više detalja dostupno je na web stranici Raiffeisen banke www.raiffeisenbank.ba.